Kao što bi, sad sam se stvarno sjetio kako su naši stari govorili. Nikad nemoj na desktop sve da stavljaš što ti je u hard disku. Aha. Možeš ga izbrisati slučajno. Tako. A što je poenta? Da ne izbrišeš slučajno ili ima neki drugi dublji smisao? Ili recimo, kad s planine recimo klikće sokol na miša. A zbog toga ne na desktopu? E pa vidiš, zato je sokolova malo. Nisu mećali sa strane. Dobro, aj sve se svodi znači na to. Popaj. Ništa drugo nema. Dobro. Štednja. Kome bi pjevao prateći vokal ovdje? Nisam te čuo. Kome bi pjevao prateći vokal ovdje? Pazi, ako se čovjek konstantno izlaže promajama, recimo ako se vozi auto i otvore se svi prozori, pluća mogu potpuno da nastradaju. Zbog toga nisam čovjek koji daje savjete. Aha. Ne volim u stvari to da radim, ali evo jednog savjeta. Hvala. Eto vidim. Treba što više adrenalina piti. To može svaka familija da napravi. U tablete ili sirup? Ništa ono raso. Kao raso. No te ja maltretiram. Ne, slušam pažljivo i zapisujem. Ti postavljaš lijepa pitanja, ali ja jednostavno imam nekakvu potrebu suludnu da oko toga zdravlja pričam. Ne, sve je u redu, ja zapisujem čak savjete, čisto da znam negdje kad bude zatrebalo u životu. Tako da ne brini, sve je u redu. Jesi bila nekad na njihovim koncertima? Jesam. Čijim? I učestvovala si na Deep Purple, na Joe Zawinula. Nego na njihovim? A jesam, pa imali smo šta je Perper. Imali ste Perper, radili ste zajedno? Da. Jesi bila nekad kao gledalac na koncertu, recimo Rambovom ili Perper? Ja sam Rambovom, ali ne znam gdje i to na više. A Perper, nijesam, pjevala sam s njim, ali tako? I kakvi su zajedno? Mogu li dobiti kartu za neki koncert Buksovaca? Ne. Pravili Buksovaci? Platit ću. Ne, nećemo karte. Ne, karte nikako. To je isto loš običaj. Kad se daju karte, bilo kome, nervni sistem toga čovjeka koji daje karte stravično trpi. Jer tu bi trebalo da se uzmu pare i ja sad tebi dam kartu i odmah mislim da sam u minusu. Možda se nešto može popiti prije kupovine karte. Ne bih da pričamo više o kartama, nikome ne želim ništa da dajem. A možemo Ramba da pitamo kad su karte u pitanju ili one idu sa strane? Vi ste tu nešto pogrešno shvatili. A ja sam shvatio novac ide sa strane i karte valjda idu sa strane. Ništa ne može samo da ide, mora da se meći. Aha. Pa meni je drago. Meni je stvarno izuzetno drago što ste me pozvali u ovu emisiju, u ovu televiziju. I... Da. I toliko. A je li ti drago što ćeš otpjevati nešto večeras? Pa jeste, ja ću, evo to je taj fikus, ja ću pored fikusa da pjevam večeras, stvarno nisam nikad to radio, ali za sve ima prvi put, jeli? A li se pjeva fikusu ili sa fikusom? Uz fikus, znači to je scenografija uvijek kad god bi neki pjevač došao na televiziju. Od prvih praistorijskih početaka televizije, ja ne znam da li vi znate, još su pećinski ljudi imali televiziju. Nije to bilo ovako kao elektronika sad. Nego šta ja znam, stavi recimo neka žena, ona dlakava, u to vrijeme su svi bili dlakavi. Stavi ona dlakava žena ovako jednu kutiju na glavu, a onda priđe iza nje jedan i razumiješ, a onda su kao njih dvoje na televiziji, jel? To ti je to. Tako od tih samih dana... I tad je bilo fikusa. Bez fikusa se ne vidi. Inače, kogod, ja sam rekao, treba svaki dan ljude dovoditi na televiziju i treba svi da budu na televiziju. Ja sam recimo danas izuzetno razgovarao interesantno sa jednim čovjekom na autobuskoj stanici i pitao sam ga baš zašto on neće da se slika na televiziju. On kao, pa nije me niko zvao, šta ću ja tamo, nisam, kome ja mogu da budem interesantan. Kaže, varate se gospodine, najinteresantniji je taj obični život običnog pojedinca. Naprimjer, zamislite kako bi interesantna bila sad emisija ovdje o onoj ženi koja radi na šalteru na autobuskoj stanici i prodaje karte. Koliko bi ona doživljaja mogla da ispriča, koliko je karata prodala. Naprimjer, šta ja znam,
koliko je ljudi putovalo do Pljevalja, pa onda neko traži povratnu kartu, pa je neko zakasnio na autobus, a neko došao prije vremena. Ima tu puno interesantnih... Da, a ne samo što on kaže o pjevačima i o pjesmama i o muzici, kod da je to sad interesantno. Ili šta ja znam, na primjer, prije neki dan ja sam bio kod automehaničara i on mi je čovjek recimo popravljao. Pitao sam njega, biste li vi voljeli da budete na televiziji, da pričate malo kako eto imate ovi šarafa, oni, kako je to ipak. Kaže on koliko ima stvari da bi ja ispričao na televiziji. Interesantnih. Pa je počeo da mi nabraja stvarno koliko tu ima dijelova na tom automobilu. Šta mislite koliko ima dijelova jedan auto? Nema pa. Ima mnogo više dijelova jedan auto nego mi što imamo dijelova. Znači samim tim jedan auto je mnogo interesantniji. Šta znam, recimo ja bi u jednu emisiju samo donio motor sa unutrašnjim sagorijevanjem i pustio ga da radi u emisiju. A to zbog turbo folka ili zbog čega? I onda bi narod mogao da gleda kako, mislim, dok bi prebrojio one dijelove, eto prošla emisiju. I tu bi odmah imao i sponzore i sve. Evo šta ja znam, vi imate recimo samo sponzora ove telefone. A zamislite da recimo sad dođe 3 automobila sjede u ovoj publici, onda bi tu se javili razni sponzori, šta ja znam, vulkanizeri, proizvođači preslaka, crkve, registracije, crkve razne. Jeste, bilo bi tu uticaja raznih, pa šta ja znam, recimo je sad isto interesantno. Politički, razumijete, bi isto tako bilo to interesantno, su auta u emisiji. Pa koji je gdje proizveden, pa zašto? Zašto recimo neki auto dolazi iz Njemačke, kad znamo ko je bio Adolf Hitler? Pa zašto neki auto dolazi, na primjer, iz, šta ja znam, Bugarske? Sjećate se kako se raspala Bugarska skupština? Pa šta ja znam, na primjer, ne znam da li znate, ali u Priboj se recimo proizvode dijelovi za FAP, ali i za Mercedes. Ko to, kuda, kojim kanalima to ide? Do Njemačke, jel? I tako dalje. Znači, otvaramo temu za temom, ali vi nas stalno vraćate na tu muziku. Neću, evo ja neću, još obećam. Ja stvarno... Evo obećam, evo vjerujući samo da pitam koga bi ona voljela da vidi na TV u sljedećoj, ne znam, ne mora u ovoj emisiji, ni bilo koju emisiju. Salvador Dalija. Pa daj nešto, realno. A nema njega pol kila sad. Ne bi ga poznao. Nema toga ako bi ga poznao. Ja mislim da ga ne bi... Ali baš bi to moglo za neki kviz. Ali da se neko pojavi u živoj emisiji. Ko je ovo? Šta? Da se neko pojavi u živoj emisiji sad da priča nešto poput toga što je Rambo vrlo interesantnu priču sad pokrenuo. Koga bi voljela da dođe ti priča o životu? Pa da, koga nikad nisi viđala. Nekog pripadnika nekog plemena afričkog tamo iz neke zemlje za koju nikad nismo čuli, koji razgovara sa susjednim plemenom pomoću muzike, pomoću ritma, pomoću dimnih signala. Eto vidiš, i da se i to nauči, da se šaljemo ovako jeftinija varijanta. I da nađemo nekog prevodioca. A kako se sporazumijevaju kad je oblačno? Vatrom. Stedikem. Onaj stedikem isto, ono treba sve da prelazi preko toga. A znaš li koga bih ja volio uskačih u riječ? Čovjeka od gume. Ne ono što se onaj prevrće, nego od prave gume. To mi je uvijek bilo zanimljivo. Čovjek od gume. Ili čovjek kugla. Molim vas, kamera. Evo čovjek od gume. A recimo ono što Rambo kaže, da auto ima puno više dijelova nego naš organizam. Ne bih se složio. Naše zdravlje ne zavisi samo od ovih velikih organa, poput pluća, pankreasa, mošnica, znači mošnice sam rekao i prije, to su 2. Imamo dio grla, za koji pola vas ne zna da ga ima. Znači koji se rijetko koristi. Usir, ovdje je dio grla. Kako se zove? Usir, to dođu lančići na njega. Znači, a u stvari to je potpuno jedan fenomenalan dio tijela i erogena je zona. Tu kad se bode malim iglicama čovjek se uzbuđuje. Eto, to su korisne stvari. Ja kažem da pišemo od početka, nego sam poskočio. Dobro, gledat ću reprizu, nema šta. Popaje, sad kad Rambo se pojavi ovdje sa ovim fikusom, koliko je to dobro za njegovo zdravlje? I za naše. Pomoće mi on da prebačimo fikus. Ja ću mu pomoći. Ok, ali to dobro za zdravlje. Zdravlje je najveća ljudska blaga.
I pogod zdravlje, kad mi nagrdimo naše zdravlje, poslije sve nije kako treba. Ako zdravlje ne pazimo, moja djeco, mi ćemo sutra biti mrtvi. Svi. A zamislite još, dogodi vam se, na primjer, da umrete, a da niste mećali sa strane. I onda pitala vas starost, gdje vam je bila mladost. A hoće li fikus sad biti sa strane? Zašto mene samo snimaju kad se slikam, kad se smijem? Recimo će fikus biti sa strane. Kako da ne? Ajmo, fikus sa strane, Rambo Amadeus premijerno, samo sekundu, znači premijerno u Crnoj Gori pjevaš... Ne, samo ovo je svetska premijera. A svjetska premijera. Da. Znači, premijerno svetska premijera Rambo Amadeus na playback pored fikusa u televiziji. Sa strane. Na televiziju. Pored fikusa sa strane. Sa strane, da, jeste.